دوستان عزیز بسیاری اومدن می‌نویسن که اپای خصوصیت ما یگان بار بیزنس کردگی نیستیم آیا ما امکان داریم که در همه شرکت فعالیت کنیم عموما دوستان عزیز همه چی یکم قدم سر میشه و من روزی 42 ساله 43 میشم скоро لیکن من یگان بار بیزنس که سر کار نداشتم همیشه ما را دیگه شرکت ها دعوت میکردن من شرکت ها را رکلام میکردم لیکن خودم هیچ وقت میگفتم نه این کار برای من نیست من سودا کردن نمیتونم من فکر میکردم که سیتیوی مارکتینگ ده باید تو یا چیه بگیری در یگان کسی دیگه بفروشی و در خودم باوری نداشتم برای که میدیدم که نزدیکای ما در شرکت های کسمتیک سودا میکردگی کار میکنن заказошон коробка хонаҳошон пур баъд ҳамада мефурӯхтанд ман гуфтам не ай ман савдогар намебурам ман наметавонам уговорит карда ки ягон кас ягон чӣ бихара лекин дӯстони азиз дар ширкати атомӣ хеле нест ту ягон каса маҷбур намекунӣ ягон чӣ хара бори зиёдтӣ намехарӣ ҳамагӣ 200 сум дар худда харид мекунӣ ҳамон чиза худит истифода мебарӣ просто ягон каса тавсия медиҳӣ барои ҳамин дӯстони азиз шумо фикр накунед ки дар ширкати атомӣ кор фурӯшай ягон чиро мегирен ягон касдан мефурӯшен дар ширкати атомӣ шумо танҳо тавсия метиҳед яъне чӣ хел мисол шумо мегӯед торти ба мазза дар аркаҳай ин дафъа шумо мегӯед дӯстотонда ки маҳсулоти беҳтарин дар ширкати атомия ва барои ҳамин ма ош мегирем